uracyariho uracyariho umuriro wo kuvuguta uracyariho umuriro uhindura ugahinduka ukundi gusha uracyariho mwebwe yaracyari mu ishengero haleluya uracyariho izo ngeso zase guhera umuriro uracyariho aba ibyo byose byase kuguherako reka duhamagara umuriro ubiyigitse aho byakakubereye ko ukabura iyo biva n'iyo bica ngo niko bizopama ngo n'ubwome no aracyari umuriro mwebwe aracyari mu ishengero aracyari mu bakozi aracyaturimwo aracyadukoresha turacyaturira turacyadomeka umuriro ugahera hano ukajya n'ibujumbura ugakwira igisagara uhereye aha ugashika no mu bindi uhereye aha igisagara kigafatwa aba bose bagafatwa uracyariho aba uhera aha umuriro uhera aha ugafata mu nzu ugafata mu gisagara ugafata ibujumbura ugafata mu ruyigi ugahera aha wewe umuvyuru utangura hano n'abajya bicaranye mukabaranya mwatanya haleluya mwatanya amena wewe rero udobe ku muriro ngaha mu ishengero ryawe igikorane giherane n'umuriro mu izina rya Yesu niwo mwasavye aho Imana yahageretse iriba yahageretse ibyo kurya ukeneye umuriro wampemuye umara ku kamere mbere kose ayo manyama y'umubiri uwutondeka bikaba abakozi b'Imana duhangana n'abantu ngo n'urwango turabwiye abe mwifata gutya nawe ngo nuko atamuriro turawuhamagara mu izina rya Yesu oroherwe nawe natwe abakozi tworoherwe tukugombera ijuru amanyama y'ubukuru amanyama y'amashure amanyama y'umubiri akameremere k'umubiri wamfete ojewe ayo manyama nuko atamuriro wari bwaronke tugomba tuyamare duhamagaye ijuru muri bakureho ibikureho ivyo nawe worohe usigwa amavuta worohera abakozi worohera urya nabi bipfurije mu izina rya Yesu dufate kantike turirimba indirimbo ya 350 Wamagare nk'amavuta Yesu mbone kwa. Navuze ko turirimba bose bamaze gushika hirya. Haleluya. Ko hariya mu basengera mu byo muhemu. Umuriro uriho kandi uwo yashoboza neza. Haleluya. Ndirimbo y'amazi. Yesu abaha amavuta borohereza muri byose.
turirimbe buhoro buhoro ntakugira umutwaro mukiza nk'abana baranga hari abakobwa basigare mu isi kuko inzamba igomba kuturushaho mwebwe yabona duterure hari abakobwa kurano tubatabaje na rino sengesho nico gitero ca nyuma tudugije ikiganza duhagaze mu buryo bw'impene dutabariza abantu iri sengesho rizogira akamaro tuzobimenya tuzovyumva umuriro uhereye Nyaburumba uzoshika kure duze ikiganza neza Umeweza
gire haleluya uriheza gire rigendezwe na mwemu riyoborwe na mwemu rikoreshwe na mwemu yagirumire bivato batari mana twabasengeye ubanezeze aya mavuta yacenya kwihagira igisagara cyose Yesu wakoze, wakoze Mana, wakoze Yesu, wakoze kubwa magambo yawe, wakoze mwemu yera, wakoze mwemu yera, amagambo yawe Mana, nawe muri twebwe, amiriye, ari mu rwego rwose, urakoze Mana, turebeye kugukorera, turebeye gukora icyo tubwira cyose. Utwemere mukuzi turebeye kugukora kugomba utuzagira iri shengero urakoze tubisabwe mu izina rya Yesu amen. Kristo mu mutima Imana ibari kubera ukuntu Imana itugirira kubera hari icyo muronse irega hari icyo muronse akirose aba yahobye muhaguruke umuntu wese agereranya ati navuye hariya uzitumberetse ikiganza iwacu muhaguruke tumberetse ikiganza iwacu nako bavuye hariya nabyo bacupa nabisi ikiganza iwacu ahubwo barahabona bisi uko umuntu yagabana abandi bapaharira abandi bapahiriye tuzi ikiganza ngo basenge Imana uyu muriro uzoshuke kure ibyaguhura nabyo uyu muriro ubigomeke ubwo wese ariyo yashava dutume yo kwemera muri babanyi bawe hariyo muri byari n'ibiti bisusera hariyo muri byari n'ubwoko bw'atungana hariyo dutume kwemera uratanga wabona aba wote wageneye muri gatanu z'amashara basengere muri rugendo rwobora byose tuzobona utugaruka uganirira wasengere ibintu bikorane Mana data wa twese mwisho haleluya wera Imana iri hose ibona byose ishoboye byose rometeshayo haleluya amen. Imana y'ububasha Imana y'ubushobozi raba ibiganza raba intumbero yo mu mutima umuntu yitugije ikiganza hari icyo yerekeje ko hari icyo ariko aravuga hari icyo yatunganije ko hari icyo agomba hari icyo yasengeye hari ikimuha hanze hari ikimuremereye wetashayo haleluya. Mana y'ububasha Mana ushoboye hindura genda shika hariya yewe shika kuri umuntu wese shika yo
genda 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 mu mpande zose mu mpande zose mu mihanda yose genda genda kora igikorwa cyawe ububasha ni bwawe ubushobozi ni bwawe waranesheje neshereza umuntu wese waratsinze tsinda neshereza umuntu wese garagaza ububasha bwawe bimenyekane kuri Imana iri hose bimenyekane kuri Imana ishika kure bimenyekane kuri Imana ikorera hose genda kora igikorwa cyawe genda genda bonago sangaro haleluya haleluya kora igikorwa cyawe mubasha bwawe umuntu wese barabera yinjiye hano hantu afite intumbero yabikweretse kandi yerekane n'Imana mubasha bwawe ukora igikorwa cyawe maze bagaruka amashimwe maze bagaruka umugoro yawe bafise amashimwe kubyo bakorera mu ngo zabo kubyo bakorera mu ngo zabo kubyo babukanije kuba baba bakijije kuba nyabyaha biyanye kubitera bakuyeho kubyo baburukanye Yesu ni Nazareti Yesu wera turagushimiye Mana kubitangaza ukoze turagushimiye Mana kunabo babukanije turagushimiye Mana kubitangaza ukoreye ingo z'abantu bari ahantu turagushimiye haleluya nurabicyubahiro Mana umuntu wese ushize kumugenzereza neza uko arigariye kose ari kubigenza mu izina rya Yesu Kristo